Hasanbekке qo'sh menen Jalolobodga Rahmat. Men көп эле окудум, бирок барыңыздар келдиңиздерби, чыкпай укпай калгандар болбосун, а? Келиңиздер аксакалдар, кеңиздер. Келиңиз. Сен сүйлөбөйсүңбү? Эми урматтуу коноктор, туугандар, мынау Кара Олжа Калижин деп коелу. Кубаныч чоң киши болуп калды, биз жаш эле деп жүрө бердик. Өз дагы ишенбей күлүп атат. Соң баланы билгизип, элге аралашып айланайын. Соңына киштин анан. Молодец. Эки куда ынтымак 1000 жылдык кудалардан болду. Эки бала бактылуу болсун. Турмушта айтылат го. Өкөңдүн мрамордуну тандап, өкөң ошол жерде базарга барып жүрүп, мына куда болуп калсыңар. Ушул буйрук насип этсин. Биз силерге сыймыктанып, биз силерден үйрөнүп анча-мынча бир немелерди, анан кийинки жылы 5 тойго деле чакырып коем. Кудай буйрса, ушул жерде баягы ким бирөөнүн тоюнда отурганда тилек кылдык элек, быйыл ошонун жентегинде болдук. Давай, мен силерден ошону күтөм. Рахмат. Баягы жанагы кызым, уулум, камчыны мына даңгырак камчы бери келип койсоң, сен столдон тура аласың. Той. Эми баягы кубанычы көздү кесип койсоң, биз барып алдыңа барсак болот эле куда. Анан кызыңарды алып алдым, өзүңөр келип тургула дегенде этият бол. Мени билесиң. Сен келип тур айланайын, Давай, ынтымактуу ыстык кудалар. Рахмат сизге да. Бир кол чайып коелу. Ушул кызым менен балама айтарым, ушунча элдин батасын алып жатасыздар. Ойлонуп, орун ошоктуу болуп, аркаңыздардан баланы ээрчитип, алдыңыздарга малды айдап алып, атаңардан базардан калган малдары көп. Ошону көбөйтүп, бактылуу болушка аракет кылгыла. Мен дагы ушу эл катары сиздерден тилейм, суранам, Кудайдан тилейм. Бар болгула баш кошкон, баягы бактылуу болгула баш кошкон 2 жаш демекмин. Рахмат. Кол чайып коелу. Урматтуу коноктор, бүгүн мынау 2 жаштын үйлөнүү үлпөт тоюна күбө болуп отурабыз. 2 жашка кааларым келечегиңер кең болсун, ынтымактуу үй бүлө болгула. Ынтымактуу үй бүлө деген эң жакшы немеси бар. Аял киши эркекке жумуштан келеби, каяктан келет, келдиңби, мына тамак даяр, үйдө бардыгы таза, бардыгы жакшы костюм түтүлгөн, көйнөктөр жакасы таза, жуулуп, бардыгы неме болсо, ошондо эки үй бүлө ынтымактуу жакшы үй бүлөдөн болот деп ойлойм. Экөөңүн келечегиң кең болсун. Орыстар айткандай, чтобы у вас в банке счет был и тонну баксов, и на счету килограмм золота. Бар болгула, бай болгула. Рахмат аксакал. Кол чайып коелу. Болду го дейм, калганыбыз кошулабыз таарынычыга. Белектерди болсо тапшырып койсоңуздар болот. Дүркүрөйүн кол чабармай узатабыз анда.
Tereğin rahatçılık aytağız. Rahmat. Emi, hurmatlı konuklar. Qana o'rn alamiz jalpı. Nari beri basqanda to'xtatamiz. Esga chiqqanlarga 500 so'm shtraf degan bizning zakonimiz kuchida hozir. Soat 12 bo'lgungacha, Mana endi tizmesini olib o'tamiz. O'shandaqdan tinchroq o'tiringlar, hurmatli konuklar. Mana o'sha to'yda qutlab Qirg'izda davjashda qayrishi yigit bor. Mana o'tgan yili Vostochniy bozor yelararo konkursda 3-o'rinni jeng kelgan, shu Qirg'izistonning chegidan jeldiretgan bizning o'rcha yigitimiz. Azamat Sarbayev Turkiyadagi chorramen do'stlar. Kel qarang. Ana bir gol chaqdi do'stlar. Uyqulab olsun degan shubhat bo'ldi. Job.
bir jolu Manka. Kana orta bile koymuza. Akalar, jengeler kana ortaga. iki yaş bak oğullar. Молодежь, haydasi var. Вернулась шаманка, о чем-то вздыхая. Вернулась шаманка, ночами рыдая. Страдает шарманка, стирая улыбки. Рыдает шарманка, душой первой скрипки. Плывут ли мечты небывалые, цветут ли цветы запоздалые, все так же рыдает шарманка. В Париже она чужестранка. Влекут ли мечты небывалые, цветут ли цветы запоздалые, все так же рыдает шарманка. В Париже она чужестранка. Все так же рыдает шарманка. В Париже она чужестранка. Все так же шарманка, о чем-то жалеет. Все так же шарманка, с ней скорее. Страдает шарманка, стирая улыбки. Рыдает шарманка, с душой первой скрипки. Мечты небывалые, цветут ли цветы запоздалые, все так же рыдает шарманка. В Париже она чужестранка. Плывут ли мечты небывалые, цветут ли цветы запоздалые, все так же рыдает шарманка. В Париже она чужестранка. Все так же рыдает шарманка. В Париже она чужестранка. Bravo. Alçoğullar. Hürmetli konuklar, gelingizler. Toy jarımda bakaşaka olup kaldırırız ha. Yemi kızıklı oyun, konkurslarga gezekli bereli. Kara, karayla basında oturağımız neşlandı. Cana kilolardan bergen biz, hazır, Jirökte kalgan Kırgız'ın ırları var. Cana 80. yılda legendarlı gruplar var. Sizleri bilesizler. Kim bilse, cana adana kıykırmay çok, kol kadar öster. Men barıp mikrofon buzatmam. Çürüktü oldu diyeyim ha? Kana tınçlandık, kim bilse kol kadar kıykırmay çok. Başladım. Törde yaksa kal birinci
Ara geldi. Olacak bu. Geliniz. Uzunlar doktor yapayım. Geliniz asakar. Geliniz. Oyun dışarı şurada. Daha köp gene sizin canınızga. Daha şaşmadın lan nereye lan? Daha kulağında olsun. Geliniz. Ece kayıs bana kolu götürdü bana adam. Aytınız. Bugün tabi olacak mısın? Ne olacaksın? Muzika. Ulan tavus. Tez. Grupa. Bana. Bunu eve yaktığını Geç, kolu çabalarım. Bana geldi. Muzika. Bana bir kızan bana. Çamdura. Tak. Ulan tavus. Vah. Kaysın. Çok. Azamatsız yazık var. Ol çarpma zor bunu. Çıkar buradan. Azamatsız. Stop. Bana kokuyum. Albatta. Rızmayatı kadarım. Koyuşunu nereye? Kol çavalar beni toz olalı. Muzganı katura verdi. Grupa. Çok. Bu ne bilmez. Baratam. Ece koyun. Grupa. Bakalım ciriz gitti. Alçavalar ne be? Alçavalar. Aramazsınız. Baratam. Siz, Aysanır. Ol götürmediniz mi? Bilmeyiz, kim bilir? Bana. Ah konu. Ah böyle bir şey. Aysanır. Çok ısmayınız. İlyas'ta tamaz. Çakmasız bro. Bana geldi. Bak, ulan tavus. Katura. Albatta, önümüzde koyuyoruz hem. Kolçağı var, çoğumuz azamatsın. Sana çarşaf kaldı. Ulan tavus. Grupa. Haysın. Çok. Kol götürüyoruz. Çok koyuyorlar. Grupa. Çok. Ara ver koy, içine ver babasına. Bana tam. Çok bacayı ver sayın. Grupa. Hana git bile. Hayır. Kaptınız kolçağı basamadı. Ama. Sağlık iskele oldu. Baratam. Güzel. Gitar. Azamansın. Kolçağı bağlı. Azamatsın. Çoğalsın. Kurtlar çeç. Kızı işte. Açamalar. Bana geldi. Şaşmaz. Ulan tavus. Tunçlar. Oldu bu. Cedet genelde bolduranda. Neymi mındaydı? Min besem sizlerden çıkartılan türünüzden yok. Oyun başka. Korkuturgan hiç dersiz yok. Kana berek gelingizler ortağa. Gelingizler. Eң ақсақалдар мындай. Ол бұны жаш кезде еске салып, сіздерге бір жашта ben музыка қойып береміз. Берек келіңіздер ортаға. Музыка менен билейсіздер. Музыка тоқтоору менен мен бір сандаймын. 3 дешим мүмкін, 8 дешим мүмкін, 10 дешим мүмкін. Қанша санды айтсам, жаңа қармаш қаласыздар. Арқанаға чек кете бересіңдер. Түсінікті болды ма? 6 desem 6 omuzlar kucakta çıksınlar. Çürüğünüz mü Cekabay? Artta kalan 6 onu, yardımcılar. Artta kalan 6 onu toşta priz bulun. Eğer de
Жақсы билесеңіздер паштыртный приз болушы мүмкін. Ошондуктан арттагы аракет таштыңыз. Түшүндү болдуңу? Кана ортого. Группа поддержка барбы? Кол чап, жашап кол чап турабыз мына. Мезир музыка. Кол чап койсоң ондор ой. Карап баганда болбой. Кана кол чап одан турабыз керек. Сол тарап. Соны жинап атады деген. Екіден. Мына. Екіден құшақташылар. Ой, шашпаңыз, жақсылап қарасаңыз. Шүрікті болды ғой. Мына кел, барыңа төбе көрмелік кесіген. Қаяға? Айран езі көй. Бұл репетиция. Шүрікті болды ғой, екіде түйгейіз қалбаңыз. Бір шақтарбаңыз. Мына, маэстро, музыка. Тезірек. Ол жауап болғана. Onda болды. Красноштар. Достар, мәдәсілер, onda болғана. Hep böyle kendine. Maria Magdalena Ana kövülürük. Alaydın armacıydı Çürüktün bollar yedim Özüksün canım Çetilip ağlar yedim Üç. Aldıgat güney ya. Düşmanı tankeleri görmegende. Beri gelizler. Beri karağızlar. Bul asakal menen Ecegözge 2 paşiritli priz ap gelgiler. Priz geliyor. Paşiritli priz. Tezirek. Ukta oğla. Jardamçılar tezirek. 2'li. Hayat oğla. Lage Ecegöy. Acaba gömüzde sonu bilediğinizler. Rahmat. Hoydanlarım olsun. Size de yaşlıklar var. Ol cavuz adam. Bırak. Ulan al. Maestro, test müzik. Если нам скажут, ваш поезд ушел, мы ответим просто, что подождем друга. Elegen böyle жақсырақ шаңду музыкалардан ғана кеттік. Қайра. Аркадия, ол жағы болғана. Бара келді ғана. Беш. Ойын, конкурс болу керек. Қанша бар болып кетті. Aldığım günayya. Bunlar çok. Sizler gün çekmede istene. Berek gelirler. Maestro, muzika tezere kayda başta gitti. Hayırlar, ne bunday durumlar? Kana orta olmalı. Konuştura, kolçak var bana. Yaşlar varsa var mı? Gördünüz mü? Aynen öyle yoksa o tatınakay söylüğünü sorumuzda kidayla edip yakın gidip alır. Canlı olsun. Apkelgile bir kızga paşiretli biriz apkelgile bağlı. En kıyındır kaldılar. Maestro muzika. Şundıra. Rahmat. Acayip oğlum kızlar. Bileyiz.
to'xtamiz maestro. Tez. Шустрый muzikalarga. Çempiyon oldu. Ebi toy eyleri. Bayağı kız söz var. Köp suğur iyin kasmayın. İyin kısa da derin kasmayın deyip koyuyorlar. Buna alt oğuna priz yok gelgizler. Çaksak var abdurlar. Çempiyondur o. Kol çavunlar be. Ökün var. Kızlar var mı? Gelinler çok. Gelinler çok. Prizde kızlar ana gelinler hep gelirleşir. Makul bu. Hem çigitler tiyatlara oturup dursun. Rahmat. Barkuladan maylakla. Ürküreğin kol çağırımızı atıp alalım. Muzika. Rahmat. Hürmetli konuklar, manakey aldıda dağı konkursda toludan. Eğer toz kız karak olsa dağı bir konkursu var, dağı başka oyunlar var. Geçen hareket kılalar. Hazırkı sözdün gezegen. Zahirbek'ten Ayaş ataları, cana Ayşe'leri oturat. Gelip koysanızlar. Süyün, Hasan, Cengiz, Mamasali, Caklı, Baymurza, Kanıbek, Çoltonbek, Hasan Kaparbek, Öşandayla Taylak, Sultan, Nurdin Azamat, Emil İstal, Sapar deyt. İyi bilenizler menen. Kaparak getirmeye geçireyiz. Kapar vermez. Kaparak ya. Türküne koçağırmaz hazırlansına. Hop. Hayır. Kimizlerge bir mikrofonda servis. İşte tuyuşsanalı Ayaş atalar söz gezegini aldırmatı onuktar kana bir minut işler. Assalamualaikum, hurmatli Aqto'yning go'llari. Bugun o'ta o'zgacha to'y bo'lib o'tadi. Bayqo'tasizlar. Ikki cho'ng elning o'rtasida bir cho'ng ko'prik qurilib o'tadi. Bu ko'prik o'shda bir qurildilar. Bugun buni daha qurib atishadi. Quvash do'stim qaqda jurasiz? Quvash do'stimda chip qo'ychmi qol. Quvanishdagi, Qamchidagi o'zimizning do'stlarimiz shu Bishkekda birga yurgan. Men shu ikki do'stni bugun cho'ng yaxshi o'zgacha to'y qildingizlar. Yaxshi qiz jatga ketmaydi dedi. Ekel birikchidagi o'zingizning bir-biri sirg'ardi, hech kimga bilgizmay buna do'st bo'lib yuradilar. Ondan da ortiqcha bugun Xudo olaylar deb chechibsizlar. O'ta yaxshi narsa. Sizlarga 1000 yillik Xudolik xalaqat etilayman. Quchoqlashgan Xudo o'g'illar, sirlashgan emas, siylashgan Xudo o'g'illar.
2 жаш бақытлы болсын. Мен şu Ақтойда өзімнің атыман, классташтар, досторымның атынан, Қамчыбектің атынан, Қамчыбекке классташтардың атынан құттықтап кететілем. Заманыңыз тыныш болсын. Көптің қатарында şu 2 жаштағы бақытлы үй бүлелерден болсын. Үлгілі үй бүлелерден болсын. Ата-енеңер сыйлықтанған, ата-енені сыйлаған жаштардан болғыла. Дайыма қармашқан қолыңа үзілбесін. 1000 жылдық құда болғыла. Өмірлі болғыла. Рахмат. Bir qol çay qo'li. Aytganingiz kelsin. Урматтуу конактар, кош келипсиздер тойлорго. Биринчиден кубанычы кудабыз, биз камчы досубуз, экөө куда болуп атат. 1000 жылдык кудалардан болсун. Мен айтып кетерим, ошол кыргыздын салты бар эле, биздин өзгөктөргө тазим этип коелу, биз колдугубуз бар биздинчи кудалар, колдугубуз бар. Қолдығыз Құдайға, қол çay qo'li. Кыргыздын салты бар эле, шуну айтып коеюн. 2 жаш бактылуу болсун. Ярдайым 1000 жылдык кудалардан болгула. Рахмат. Qara kelingizler. Kişine artqarak tursanızlar asaqalдар. Бұл жақты көрөбүз деп атат. Кичине мындай уй мүйүз тартып туралы, уй мүйүздө. Сиздер алдыраак келиңиздер. Алдыраак. Кымбаттуу Ақтойдун көйлөрү, бүгүн кубанычтуу күндө олтурабыз. Аяшем, досум, ушу дагы бир башты алып отурушат. Кудагыйлар, сиздерге айышым айткандай кылдыгыбыз бар. Кызыңыздар бизге келин эмес, кыз болсун. Биздин уулубуз сиздерге күйөө бала эмес, уул болсун. Анан 2 жашка калып, дайыма ата-энени сыйлаган, бактылуу, ыймандуу, жана кыргызда салт барго, сөз барго, келин кеп сөз ташыбай, төш ташыган кыздардан болсун деп каалоо айткым келет. Анан ушул 2 ата-эненин урматына дайыма бири-бириңерди сыйлагыла, балалуу чакалуу болуп, алдыңарды мал басып, артыңарды бала басып, дайыма жакшы күндөрдө жүрөшүңөрдү чын жүрөктөн каалайбыз. Qol çay qo'li, rahmat. Камчы, Кубаныч, Көкөң теңире. Булар Камчынын классташ достору болсо, биз катташкан досторубуз. Көкөңүн ушул үйлөп аткан сен кызың барган жеринен бактапсың. Сен уулуң бактылуу болсун, Камчы. Эми өкөңөр башка сөз айтыштын деле кереги жок. Бири-бириңе билген сырдаш. Биз ойлойбуз эч качан неме болбайсыңар, бири-бириңерди сындабайсыңар, дайыма ушулга чейин деле сырдашып жүргөнсүңөр. Ушул немеңерден, достугуңардан жалпай, эми мындан буяка ушул кучакташкан жакшы кудалардан болуп, алан аяшуулубуз жосага бактылуу турмуш жолуң узун болсун. Дайыма өкөңөрдүн сүйлөгөн сөзүңөр, айтылган ооздон чыккан сөзүңөр бир болуп, ушул бүгүнкү мына ол келип кандай куттук сөз айтылып атса, ушул сөздөр өкөңөргө насип болсун. Кармашкан колуңар эч качан үзүлбөсүн. Артыңарда ээрчиткенге балдарыңар болсун, алдыңарга айдаганыңарга малыңар болсун, жолуңар шыдыр болсун, бактылуу болгула, турмуш жолуңар узун болсун. Сіздерге бақтылы тұрмыз. Рахмат. Айтқаныңыз келсін. Қол çay qo'li. Қанчеке, қуанышыңыздар құт болсын. Ардайым şu балдардың жакшылыктарын, кыздардын кызматын, уулдардын урматын көрүп, дайым жакшылыктарда, балдардын кубанычында тең ортоктоп баптап жүрүңүздөр. Биз дайым ушундай досторчулуктар, ортоктошуп болойлу, сүйүнүшүңүздөр дайым бөлүп. Ал эми 2 жашка каларым, үй бүлө өзүнчө бир кичинекей мамлекет. Ошол мамлекеттин экономика, саясий, социалдык кээ бир кыйынчылыктар болот. Ошонун баарына чыдап, өзүбүздүн кыргыздын келген азыр айтып атышат. Кудада кулубуз бар деп салттарды пайдаланып, ошол баардык салттардын артуу салттарыбызды пайдаланып, баардык ушул кыйынчылыктарга чыдаган, азыр жаштар мындай жеңил оюну менен үй бүлөгө көз караш карап атышат. Силер андай эмес, терең караган, ынтымактуу, бапыраган, келечекте умайдай уул, улукмандай уул, кыздар тапкан эң бактылуу үй бүлөлөрдөн болуңуздар. Ай баракетте, қол çay qo'li. Qara, kelingizler. Siz söyleseniz o'sha men jiyintiqtasak, qolganimiz qo'shilalik endi. Kelingizler. Qonaqlar. Tile
барысында сүйлөп бүтүп койдук. Калоо немелерин айтып кетти. Ошону кайталап Biz attan bir mers şu kamça. Bak Emin'in attan, doktorun attan bir mers. Ең основной бердеги 2 жашка калабыз бакытталай, балалуу чакалуу болсун, иштерине ийгиликтүү болсун, ата-энеге 2 жака тең караган жаштардан болсун. Ал эми кудагайлар бири-бирин терең түшүнгөн, мындан дагы өздөрү эле түшүнгү болчу, бирок андан дагы жакын болсун, 1000 жылдык куда болсун. Ошол каалайм. Рахмат. Кыргызда жакшы сөз бар. Уят карам деп улууну какпа дейт. Укпайт деп сөздү кичүүнү чаппа дейт. Эки муунга тең өзүңдүн адамгерчилик менен жакпа деген сөз бар. Келиңиздер, адамгерчиликтен тайбайлы адам бололу. Рахмат. Белектерди тапшырабыз. Дүркүрөгөн колчорбек узады болу. Рахмат. Камчыке. Болду, музыка. Mikrofonu ver hocamdan. Barakende hocam katıldıral bana yaşadılarda. Ушулак тойду куттуктап, Кыргыз элинде да бир жакшынака элчи жигитибиз бар. Ырыспай экебиз көз өтүп кетсе дагы мына ушунун ырларын калтырбай эл журтка тартуулап келаткан ырчылар арбын. Мына ошолордун бири Талай Иманкулов деген ырчы жигитибиз келди. Каракулжа барбы? Бир кол чагып койсоң барбыла кара. Ырыспай экендигинен урдайт келе бай. Рахмат, урматтуу туугандар, арбаңыздар, барбаңыздар, тоюңуздар той кыласыздар. Биринчиден ушул 2 жаш бактылуу талайлы болсун. Ошо 2 жашка арнап Ырыспай Абдыкадыровдон биз экөөбүз деген аттарпен каалап коюңуздар.
Sağ ol, rahmat. Rahmat, andamızda daha bir Rızbı Abdülkadir'den 6. gün geçtiğinde ben alalım. Rahmat. Hürmetli konuklar, negizi buna Kırgız'ın peyinden aylansa oladı da, kanay deysizler ha? Dür dünya tamaqtın barыстığında jaynaydı. Akeyde aytабыз biz жашоосуна чыгып. Бизге караганда могу айылдагылардын жашоосуна жакшы экен. Булардын эти бар, сүтү бар. Каяка барбайлы Кыргыздын пейилинде пейил жок деп мактанабыз биз. Европага, Америкага, Кытайга барасыңарбы, жыгылып каяка барбайлы, барлык Кыргыздын пейилинде пейил жок дейбиз. Илгертеден бери ушу апаларыбыз билебиз биз. Ырыс суу тамакты өзү да бизге да бербейт. Сандыкка салып туруп кулдап койчу, урматтуу коноктор. Эмнеге дегенде кой. Ушу үйүбүзгө киши кара келет. Биз жебесек жок, мына ушулар жесин деген. Көрдүңөрбү Кыргыздын пейилин? Канчалаган улуттар мынакей Кыргызстанды мекендеп, бир тууган болуп биз менен жашап жүрүшөт. Кудай ушуну куткузсын, Кыргызстаныбызда тынччылык болсун дейли. Кандай бейиштин төрүндө болгон жерибиз бар, урматтуу коноктор. Суусу эмнеге турат, туурабы? Башка жака барсак таза суу иче албайбыз. Келиңиздер, кичине бир патриот бололу. Кыргыздын эли, Кыргыздын жери, Кыргыздын пейили үчүн бир кол чаап коюңуз, урматтуу конокторго. Рахмат. Эми азыркы сөздүн кезеги мээримдин Айшата Айшелер отурат. Кол чабуулар менен Кубаныч Куда менен Шарипа Куданын достору, Жоомарт Айнура, Жодарбек Роза, Земиш Алишер, Айнагүл Ислам, Сайра Шорозбек, Шоола келинчегим менен дейт. Жапар Сүйүмкан, Мурат Уулпан, Рустам Анара, Өмүрбек Айгүл, Гүлжан Жеңиш, Кудубек Күкү, Кайрат Гүлкайыр, Арстан Лабуда, Сайдиш Айда, Кубаныч Мавлюда, Урмат жана Аяш дейт. Дүркүрөгөн кол чабуулар менен достолалы. Айшата Айшалар кетет кол чабуулар. Saldım canım nege koy. Meni senden kaldım. Hep beraber. İşte gülben çok oldum ay çok oldum. Kayda gittin kapıray. Ez uçundan tanrım ay. Ayına büyüdüm gülüm ay. Ne gele seni süydüm ay. Süydüm ay. Ne gele senden cürdüm. Ay canım o canım. Barakelde. Rahmat Ayşe'diler. Ayşe'lerine çok uğraştılar. Kaneme gelingizler. Bu jaka turalım. Sizlerdi oң taraптагылардағы, сол taraптагыларда көргөндөй болсын. Ayşe'diler.
Qara, kelingizlar. O'rtaga kelsangizlar, o'rtaga. Bu yoqqa kelingizlar. Qana, kimingizlar boshlaysizlar? Oqsoqolingizlar. Qana men chiroq tuyishdan alla. Ayşe tayişler çıktı. 1 minut dinçtik. Qana, nari beri bosqanlar o'tirali. Hurmatli qonaqlar, xush kelibsizlar. Do'stimiz Quvonch Sharifa ne deysiz şu ballarga vaqt tilaymiz. Balдар iymoni rizqi balдар bo'lsin. Baxtlilikning içinde bar jo'g'i bor deydi. Baxtli bo'lsin balдар. Rahmat, qolchaq bo'lishi. Aytganingiz kelsin. Kumanda geçinizde ben hurmatlı meymanlar. Şu bugünkü toydu menin keçeli günökörleri. Iki yaş baktılı olsun. Karmaşkan kolları üzülbey. Daim şu iyilikке jetken, şu ata-enesindey 2 yaş bu menin atam ele, menin elime de şu güne bir de iki kadar sıylagan yaşlardan olsun. İşinizge iyilik, 2 yaşı tapkan şu Kuda koylan sizlerden 1000 yıllık Kuda Kudaylan bağla, deysiz olsun. Rahmat Hasan, qolchaq bo'li. Hurmatlı qonaqlar, Quvonch Qudağın qutlug olsun. Ekön dostlar, 1000 yıllık Kuda bolup kalsыңар. Yaşların ömrü uzun bolsun, bala çakalı olsun. Hiç qachon jamanlık görmesin. Kuday özü uzun ömür versin. Rahmat, rahmat. Qana. Kelingizlerim, barыңızlar söyleyişler. Qana, kelingizler. Top he? Ayıldan kelgenlerge bereli, kelingizler. Aylan ne deysiz? Birinchiden şu 2 yaş vaqtlı olsun. Ikinchiden şu Kuda şu 1000 yıllık bolup ele, şu toyda yaxshiliklar jolup bäribis, qancha qo'noq keldi, boshqa olishlarning bari şu toyda yaxshilik jolup ala. 2 yaş vaqtlı olsun. Rahmat, qolchaq bo'li. Andan keyin qana. Qanday rahmat, bo'ldi qanda. Kelingiz. Quvonch Sharifa to'yda qutlug bo'lsin. Екі жас бақыт болсын, аспанды ашық болсын. Саған Quvonch Sharifa мен денсаулық мықты болсын. Бұл не айтам? Бұл үйде сен жашаған үйің, бұл менің үйім болған да. Мен жақсылықты көргем, мен ол үйде маған той, мен әкем той өткізген маған. Уж бала төреген. Бұл бұйырсын саған. Бақыт бол, денсаулық бол. Rahmat. Qolchaq bo'li. Ayımlardan bir öңөр söyleyesiniz, bir öңөр. Ayımlardan. Bir öңөр olsa men jiyindiqtaysa, bu yoqda da var. Quvonch Sharifa, Kudalar olsun, 1000 yıllık Kudalardan olsun, Kudalardan boldular. Al endi 2 yaş бактылуу болсун, жашына жаш кошулсун, бактылуу болсун, эки жакка тең бирдей күйүмдүү, мээримдүү жаштардан болсун, балалуу чакалуу болсун. Ошо өнөр жактан түрдүү болсун, эр азамат менен тең болушун, баардык жакшылыктарды Кудайым өзү белек кылып бере берсин, бактылуу болсун 2 жаш. Rahmat sizga. Kelgisizden bir ekol sizga qo'ying, saltanchi qo'ying. Hurmatli qonaqlar, barimizni shu avtoturg'unga cho'g'ilib o'tirgan shu birinchi 2 yoshga baqit. Qudamizlar qutlug' bo'lsin qanchalar. Daima shu 2 yoshdan seyin ko'ringizlar. Daima do'stlarimizlar yaxshi kunlarga kelaylik. Yaxshiligimiz to'ylik bo'lsin. Baqtli bo'lsin 2 yoshlar. Rahmat sizga. Qolchaqlar. Ha, aytlardan bu yoqqa. Kelingizlar. Quvonch Sharifa ne deymiz? 2 yaş birinciden baqtli bo'lsin, ömürleri uzun bo'lsin. Самый главный жақсы жаштардан болсын. Өкөңөр ынтымақты болғыла, өнү өсө бергиле. Oldu mu? Rahmat sizlerge. Belekleri tavsırabızdan da ayşılar, üzgün kol çavurlar menen.
uyuşturup berip koyuldu odat. Kana geliniz. Mikrofonu men uzatayın Ayşe'daga. Hurmatly konuklar, bizden Ырыспай agabızды bilmegen Kırgızstanda hiç kim yok bolsa gerek, даже chet elde. Oşon üçün şuna yaş kızımыздың hurmatına dep şu Ырыспайдың ырына konkurs жарыялайбыз. Ырыспайдың ырын ырдайын дегендер келиңиздер. Бирок карап келиңиздер, Ырыспайдың ырын баарын эле ырдап бере албайт. Татаалыр Ырыспайдың ырылары келиңиздер. Birden kuplet, ha? Birden kuplet. Gelingizler, ırday kelenler. Ispay kendirlerden kanço çıkar? Üçöğü. Kanda alabız. Yemin bunday, köp bolganda 3 adam gelsengizler bulat. Üçöğü. Ispay kendi jakşı ırlardan jakşı ırdagandar. Ana barbi. Endi tağla yırdap ketken neyin barını çıkkısı gelmeye kaldık şey. Birden kuplet. Ispay kendirlerden. Birden ana kuplet kana. Jönetті ешек, ұрдай түк қалапсылар, келерлер. Келе жиң, тұр. Bayınanayın yaşlar. Yemi özü görle çukap gide kalmayız. Akaların arabam size ciddilik geliyor. Kana Ispay kendirden. Bir kuplet. Daha kança var. Daha hazır tar rol yapıp oturmaz. Hazır mınday kılarlar. Daha var mı? Irdaçılar çok mu? Ispay kendirden ırdaçılar. 3 el adam çıksın. Yaşlardan biri çıktı, boldu. Boldu. Otur koy, otur. Kana var mı dağı? Bana, geledi da siz mi? Ölen edesiz mi? Ha, anda oturabız. Yak öyle oldu. Daha buraya var mı? Anda başladık. Başladık. Konkurs başladı, durma tonukta. Jakşılap karap duralım bana key. Ayş atalar konkursu uyuşturup odat, Ырыспай kendin ırına. Bizden seni arasına en bir koz ben alanda izle tügece alsam ben alanda ay ben alanda ayım seni izle üçün gelgen Para geldi. Alçak kola. Ana alçak kola. Ana gel. Asal geliniz. Ana gel. Başlayırız. Oy bota köz boloy seni sağıngan Çılımsam dep kürekte küçeğimday Başı eke bas sözümden tatırday Ey Ağzım başı ötüp kettin çalında Ötüp kettin çalımda. Ayvara geldi. Balda sakal. Alçak kola. Bir deli kuplet. Bir deli. Ha, giyin. Gitmeyiz. Durun bir yana. Asakal, siz oturup durmayız pek içine. Sizin ötürünüz. Jalpı. Toz koldu kıl odası. Eskere tüşöt köndücegi kölüskön Esinde bir geçini de geser daşın Sorup çıkıp tatlı sözde cıraktın Yirak mezgil ötken sayın aharulap Tedri kara pırılasın arıbak Azap kütü arman küçep cürümün Ümit menin cüreğimde
Ana gelecek. Birden gana bile yaşlar karab turalar. Ünlülerde gülbeyt, düşbeyt, birbirlerine nasıl? Asakal, bir yakada tutturumuz şey mi? Bir yakada toy olu otmayın içine. Geçire. Dikdesim ürküldürüm, tartıla düşe süldürüm. Tişi ötkün kündürüm, sağınıp yürüm sadağı, sağmadım senin küngün. Ay bara geldi. Gitmek istedik hadi. Durunuz bir yakada. Oldu. Konkurs bitti. Bitti. Emin bunday kılalı. Ecek vay. Menin oyumca mına jakşırdadыңızlar ayağında ayımlardan biri ögen kızdın 40 yaş ulu deyip Ecek'ime birinci ziylikti vereli. Kanay deysler. Anan giyge buna gey. Aksakal. Atayım Karakulcadan buna. Hırspaya gelen bir tumandarından gel. Bu kişiye. Emi iki kaldı. Ökönü de bir ırımda koğula. Ökönü de. Bulak sakalga da. Tamam bir kolları gel. Eşlekmez. Ustak içi koğunu gel. Toy kutlu olsun. Bol tırrakat. Yetinse sal koğulu. Yetinse. Tırrakat. Rahmat. Yemi gezek bir konkursuna geldi. Asakal, siz de yine kolunuz verir misin? Toyda buday, yakşı jürü otaz. Bir oken oturttunuz, hazır konkurs oladı Asakal. Oturup teyattan kol çarptınızlar. Tak, bunday. Meyerimde gül taraftan, kudası yoktur, kayısı oldu oturastar. Meyerim gül taraftan. Şol dedi. Yemi bunday, bir konkursuna kara çorgo, lampada, twiz, ince biyde, kudalarda. Meyerim gül taraftan, bir çigit, bir kızdı. En katı birinin çıkarırlar. Bir çigit, kızı benim. Malacıyoruz. Dostlarım benim kızlar. En yakşı bilegen, sen cana çıkmadın mı? Çıkanlar çıkmayın, çık elektrikleri. Yakşı bilegen dedi. Kızlardan çigit dedi. Zahirbek taraftan. Ayaşatalardan. Sen çıktın oturdun. Ayaşatalardan. Bir çigit bir kız geldi ister. İki taraftan de. İki kudadan de. Dostlarıma bir çigit bir kız. Ara camlarına. Meyerim gül taraftan. Sizler kayaktan. Çıkarıklar. İkinci var. Sen oturdular çıkmaz ha. Ayaşadılar. Hadi oturdular. Ayaşadılar da bana. Ayaşadılar. Çarşı bilegen bir özgür çekim üstüne kim çarşı bilegen ister. Kampanyada görüşeceğiz. Bu zette tıçırak. Katu karmış olur. Emdir septem çıkan canavar uyat olup alaslar o şandır. En kıyım bilegenleri çıkış gerek. Prizler ödü çok fazla. Ana ayaşadılar. Var mı? Karaçorgo, lamba, twiz, ince bir. Var mı? Ayaşadılar gitti. Kolçak mı olur? Gitti mi? Meyerim güldün ayaşadılar. Meyerim güldün ayaşadı ayşileri. Var mı? Yakşı bilegende. Cırıt kırın. Bir şey gittir kızlar. Muzikan koy oturtsun çırak. Balacos. Oturulaşı. Oturula. Oturula. Sizler çıkmadan var konkursa. Kana yaşlardan, çaliklerden, en katı bilegenlerden çıktılar. Bir şey gittir kız. Var mı? Bu kız çıkan. Biroq yaxshi bile almaganlar anda chiqmaydi. Bu yerda qattiq qarmashdilar. Uyat bo'lasin hadi. Tak, birinchi bariga 300 baht, ha berib baray. Qara. Chiq, chiqalaysanmi?
Bir kızdı Libo jaktan tawabız жүрün. Жақсы билеген қыз бар. Аяқта бар жақсы билеген. Мына. Бигеу аяғы оратасыздар анда. Ай бәрекелді. Сіз ойынға шыға аласыз конкурсқа? Ал жағы болы мына. Айша тағына. О! Айша тайшыны келеді. Ол жауына. Бәрекелді. Жабыры шықпады өлі. Қайда кетті? Сіздер білеген? Так, Мейірімгүлдікі шықты. Зайырбектің Айша... Тынчырақ, қана отырауыз, тынчырақ. Зайырбектің Айшаталар қаяқта отырады? Зайырбектің Айшаталар жоқ бұл жерде. Мейірімгүлдікі қаяқта отырады? Қанша оғыр болды олдар қана? Парыңар мен тұрғыла. Мынар яқсылауыз. 1 болданда 3-4 бар. Мала жош бияқы келді. Так. Еми мындай, құрметті қонақтар, жақсылап қарап тұралы. Так, отырауыз. Қана, той иелерін сыйлайлы, тынчырақ. Нары беріп басқан тоқтатыз. Штраф деген бір алды. 500 топтан 1000 сом қойға тұрауыз қана. Тыныштандық. Сіздерге жаңағыдайлы музыка болады. Бірден бар шығасыңар, болған 15 секунд. Мен тоқта дегенде тоқтайсыңар. Ошол 15-20 секундтың ішінде болған талантты чачасыңар. Тетігі ортаға шығасыңар, түсінікті болды. Бірінші қырғыз биі Қара Жорғодан баштайбыз. Налево кетпейбіз біз, только направо. Оңолорусқа жақшы дейді. Молодежь, бірінші бар ортаға кеттік. Қана Қара Жорғодан. Қалшаулар қылығы. Көтер музыканы. Екінші бар кеттік қана. Бұларда да бар екен я. Аяқтан шықты бұлар я. Сол қана, сол. Қайсы солдан шықты? Қолдашылар бар ма? Көмірі тұрла, Кәп бара келді. Көкөнде тең бар екен. Oğullardan bir de geçirmesi mümkün abi. Orada var. Kırıp baban yaşa, oldurslar. Jaksa kolçağı bilin durasınlar.
eskертпей қалып тұрмын да, ең жақсы билегендер шықтыңар ба негізі? Жақсы билегендер шықтыңар, а? Болғанда. Так, 4-ші бар. Кеттік қана, ортаға. Қолдаушылар бар ма? Қол жауған әреке! Өбі жайнағында кемені, қол жауған әреке тұрауыз. Аяшат айзырынға қол жауған. Өзгөчө стили бар екен бұлардың, қарашы. Өзгөчө қылпысынан кемені қылпысындайды. Қол жауған. Üçüncü var, kana beren de kana. Muzika. Balanı kar bakalım, maması kayda. Tevele geçer. Bana geldi, kol çabuk kolu. Ulan biri de sizinle geliyor. Size mi oynama, oynama. İyi bak, sen bak. Lambada biri ödesin, hey. Ha, bular qanday biladi qana? Tushunibdi. Mana lambada mo'g'ullardan birdek chiqadi. Qarachi ko'ni. Moytevet, qo'p moytevet. Ayachata ayishini. Jarsab qo'l javob turadi qana. Lambada. Eka ko'y qilyapti meni qo'l javolar. Açıldı ya. Ayşe'ler vardılar mı? Hoppa. Karası gino. Yok belçek. Kaçağlar bana. Oldu. Ayşe'ler bol. Ana kanda biledi bunlar. Vah. İyi bizdeki twist. Birinci fark ettik. Twist. Где-то на белом свете, там где всегда мороз. За спиной один идет, мимо выстрелит, подо льдом мороз. Вертится Ayrancı gideyim açıldı ya. крутится быстрее земля. Oldu.
жақсы алmaydı. Қолдаушылары қайда бұларды? Қол жақтыралы. Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, за спиной медведь, а на земную минутно грустно летит, как подо льдом моря. Огурный веник вертится взгляд. Вертится быстрее земля. Kaldırırız sana. Gittik. Çok sizleri yaşlar. Moytoyun ara oyuncular sana. Kol çağırdıralı. Там, где всегда мороз, за спиной медведь, а на земную мимо плывут столетия, как подо льдом моря. Kol çağırdıralı sana. Buna sana. Вертится быстрее земля. Sana gel. Deli oda duları. Bol rahmat. Ana, kangal bir yerde. Hop. Ha, birinci par. Tezirek. Alacağız. Şu kadar da yaklaşıksın. İnce bir iğne. Gitti bana. Jimmy, to'qaydasan mı? Qaydasan ko'rinmaysan. Jashin turib. Oh, yerdaga ketdi. Jimmy, dayarsın mı? Başladık.
Kırgız'ın cimisi diyekten çıkarız, çıkarız dediler. Tokoy dediler, madem çıkarız. Baştaldı. Emi, barımız çoğu Lizginka'nı bileyimiz. Жоқ, отдельно емес келіңіздер. Çoğu ortağı қарап тұрауыз Lizginka. Maestro, тез, қандай келін жиынды шығарауыз. Группа поддержки бар, çoğu. Ay, çocuklar, bir şey yapalım. Gördük, kana bir yaka gelingizler, parparanızlar mene, barınızlar, törtönüzler. Bir kolçağı bağlama tonukta kolçağılar. Konkursga kaçmaganlar, çekeye çıkab. Siz özünüz lokomotiv bolosiz, hazır. Kana barız napra, bu onga vurulduq. 2 yaşqa çeyin bar lambada bilek kelle çana jiyindir çıkarasız. Parovoz bolosiz, kolçağı bağlama tonukta. Manake, Aksakan rahmat, qo'lda da taqsagan bar bolamiz. Qanachi, qalıstık menen gelip baraga rahmatni aytdi. Parovoz, chetkila, kolçağı bağlı. Aynen, oy, mına. Qo'ldoshlari shunday bo'lsa, endi bunday, hurmatli qo'noqlar. Hozir o'zingizlar ko'rdingizlar, bular qanday biyledi. Men checholmayman. Hozir el chechadi. O'rtaga qo'yamiz. Qanday biylediginde jana qanday golos beresinger. Kimga qiyqirg'ish-qirqa turib qolsa, o'shaga 1-o'rin, je 3-o'rin, je ishig'ib prizga jetesinger. To'g'rimi? Qanday deysinger? Yeme Eme hurmatli qo'noqlarimda qilamiz. Голосование bo'ladi. Hozir birden o'rtaga chiqaramiz. Maestro muzika meni. Men birinchi par qanday bilayni, qanday qiyqirasizlar, o'shanday ochiq qoladi. Голосование boshlandi. Birinchi par qanday bilaydi? Olimpiadadan o'tib kelganlarga qiyqirdilarmi? Tak, ikinci parda görüyoruz. İkinci par. Ana biledi kana.